Njira ya gukora utari kire kingiro kia nyomo kia Meru National Park mwerekeria wa rwangirwa kurungamira nyomo cia kithaka KWS no Professor Kanga na atumirite thirikari ga kanyomba cia maguri janthiguru guntu kuria kuthiungurukirite uragite ugite bobo bugatethia gukiria utari na kinya gukiria motoro jantu bara bakaragantere Paul Kabithi newe na rugono ruru. Kiarian Director General wa rwangirwa KWS Professor Kanga na uritia baraba onthe bakona nkuruma thendu ithakani biao gutigiri bakurutha ikundi reta njira ya kwibukire kimuturire wao na nontu tiga gucimenyeraga kikinya no biashara baraba ina maiga ire ina nkuruma thendu migundani yao baungane amwe buruthe groups twabu register na officers bakwa baria tukabunenkera maratathi baria bukaumba kuyutilize na kwendia nyamu yo cienu na mumenye gintu kiambere te kwendia muno nitaku create additional population risi ya charana tukachukia na kithakene ya ciatigala surplus tukabunenkera permit bukaomba kuruthatia bukaomba kwendia na nkuruma thendu ina mbesa ngurukia mburi tanjira ya gukiria Meru National Park Kanga na ugite ati thirikari na mutaratara wa kanyomba iri kumekana ta affordable housing terecha uragate ya barabara ni tukuthiria Kenya ya strip ni kenda agendi bambirie guja but gintu kia maana sana kira utukurutha na ni twarithitwe muno ni wa Excellency Deputy President ni katukwenda kuthondeka affordable housing area urangate. Affordable housing means tukaa kanyomba mingi sana shantu ba thirikari na KWS ni kenda tumbe ku open up the entire of the Meru Park again beja tukathondeka nkinya shukuru shantu baba antu betu bakuruta wira withire nkinya ana benu bathomera ku ni bathomera au njira yingi thirikari niyo ya gukiria parkini waka mahoteli muthituni uyu tugaka mikawa nkurukia mikawa mugwanja in the park na mikawa ni tukuthondeka na park tugachoka tuandike ana babe tubari huko nibo bakandikwa ngui ku antu baba kurima nibyo bukaomba kwendagia irio nau kogu we have a big plan ya buria tugumba ukuria arimi betu na buria tuwashudira ana betu wira kuria bakandikwa within our ecosystem here so imambura marama kuruthiritwe thoko-ini cia kariga muthenya gwemthi mambura marama kuririkana muthemba mo wa nkuru na muthemba uraho gukarataka kuriganiria marankuruki makwimba imbiritu Vice Chancellor wa Tharaka University Professor Peter Kinyomuriungi orake ari ugite university yena mutaratara bakwanjiria wa kumenyera imwe cia nyamu ino kama chuo kikuu turienda gutuika center ya excellence na reptiles toige njoka toige nkuru toige into bionde muchungu bana arakuraja kaya akona nkuru atutigira mbio mbesha turenda kuiga njoka ara in fact ndatumire timu yakwa nara vo in Kitui. There's a serious person anaitwa Maundu anakuza tortoise anapeleka China na anapata pesa. Ikagitani waku Muriungi atariritie na mimi as a university tutafanya research pamoja na KWS, tutafanya community training, tutakuwa tunaenda kila mahali tunafanya training na Mungu akitusaidia pia tutatafuta market so that we can be farmers. Nkiripotera Waru TV kumantere Tharaka Bitopol Ogwa Kabithi.